Madame Fasedi urufumbiro rwizi nagusaba byose ubivuge n'ibyanjye byose ubivuge. People power. Murabona ko nagerageze kumwigisha ntabivuze mubishije ko abizi Mome Maxi n'amazina bagize ko bampaye ijana ku ijana kuko nakwigisha. People power, our power. Ngiye kuvuga ururimi nzi ko mwumva sibyo turumvikana ibyo mvuga murabyumva. Izina ryanjye nitwa Itungo Cyagulanyi Babi Mama Kampala. Kandi rero nagaraye naje kubasaba ubwa pastireti. Ikizanyaha uyu munsi ni ukubasaba ubururu mukavuga pastireti. Abantu yazara bakunda Nijana solution. Nimanya solution ari nabadende yabaretera nabazari umugabo wawe. Ejo cyanje mwakireba abukeneye iraho. Program y'amarwara, kine program y'abakatare, kine program y'ababoda, abojo abishi, abakazi n'abashiki. Niyendangu munyiziruze. Sha, nyefashe umuzinda. Kibibabwira byose ibyo kizi. Ariko ntarabanda ndenda kubaza niba muri mutore. Muraza kumutora. Mumani kavamo kabari mutore. None mwihaye mutora umurungu ko mwaje president wacu Cyagulanyi nta transport yabahaye nta muceri yabatekeye ariko mwihanganye murabe kizahinduka Banange bobogezo kuronda akabonero ko labaye amburera olaba amburera tikinga olaba amburera kolachi tikinga amburera kuva ku president paka wansi. Banange bono tikinga amburera ojja kubolonze Cyagulanyi otikinga amburera wadola bako kifananyi kyambonye obolonze Cyagulanyi wona walaba amburera kolachi ahura umutaka hose umukoriki nimutikinga mubanye amburera buri candidate wese muzaba muronze nde Cyagulanyi. Finally, kurango bude bugeze mikwano jange bamunafula president. First and foremost, mugenda kuba mufunye president w'emyaka jammwe, president abategeera, president abawe ekitiibwa, president atya okubanyiiza kubanga mmwe mumutadde mu ntebe. For the first time, fenga Bannayuganda tukyuzinge one of us, tukyuzinge omukufe, tumuteeke wali akole bye twagala. Bannange nja kukola bye mwagala bwe munafula president wammwe. President wanyu ni president mu myaka yanyu uzi ibitekerezo byanyu kandi ho mwakwegera mukamuha ibitekerezo byanyu tukamuha ibitekerezo byacu tukamubwira ibitubabaje akatwumva ni mumutora imbere yacu yose izahinduka. Bwe munafula president bono tikinga umbrella ojja kuba osayinize ebbaluwa ejjayo Dr. Besigye mukomera kubanga talina musango. Tikinga umutaka nimutora umutaka muraba musayinize indagano yo kugura Besigye mu gihome kuko ari mu gihome adafite umusango. Bwe munatikinga umbrella mujja kuba musumuludde eddimutwe mukomera kubanga talina musango.
taking umbrella mujja kuba mujje Wise Alex Wise amufugiro ne political prisoner bonna kubanga tebalina musango Wise mu gihome n'abandi abasibe bose byambo ndiki muzaba mubakuyeyo mu bihome kuko bose letayo kubanga tugenda creating emirimu milioni 10 wano mu Uganda tetugenda kuddamu kuba na bwavu kubanga tulina buli kimu kitwetaaga okufuula bana Uganda bagagga muraba musaninze ibaruwa zanyu z'imirimo kuko tugiye gushyiraho president agiye gushyiraho imirimo milioni 10 10 million jobs miliyoni 10 so ugiye kuriguranga urubyiruko twese tuzaba dufite imirimo n'amurera uraba wiyandikiye ibaruwa yo kubona umurimo muzikirize ngenda koma wano kubanga tugenda kubera ku radio kiro ebisinga ngenda kubera ku radio naye sinaba kuba wano njagala kuyita njagala njagala kuyita Comrade Piatori mu 1 minute asoke atusomere bakandidati baffe nabo mbere nga mubamanyi bannange siba kiri Piatori naki nabo people power bansabye ngo mbasomere abiyamamaje muri Kisoro kuzadufashe mu batori uwo mwaba wa mbere bamwitaho na rero Mbonyerere ku bwa MP w'amanywi w'abagore uwa kabiri ni wena rero Ndayishimye Derek MP Kisoro Municipality uwa gatatu ni wena rero Sabit Edward LC5 Nyakabande Sub County Fariani uwa kane ni wena rero Mugisha Francis LC5 Chahab Town Council uwa gatanu ni Murangira David LC5 Muramba Sub County uwa gatandatu ni wena rero Wabichuti Omar Philipo Tanga Town Council Mayor ukurikiyeho ni wena rero Nyiramugisha Susan LC4 Kansara Usamba Ward ukurikiyeho ni wena rero Nizomana Yona LC3 Kansara Rwingwe Parish Nyakabande ukurikiyeho ni Tisenge Brian LC3 Kansara Gasiza Parish Nyakabande ukurikiyeho ni wena rero Ashemeza Jaria Youth Council Nyaramota Council ukurikiyeho ni wena rero Ndurayo Samuel LC5 Council Kisoro Municipality Central Ward ukurikiyeho ni Muramira Ready for LC5 Council Nyarusiza Sub County Arusembayo akaruru bazaba bafite umutaka mukugerayo ukareba umutaka mu ballot paper ugatiki ubwigende mwakoze cyane brother Piatori finally Benedata murakoze cyane kuza thank you people power amazina ni Tanasari kabandi mukobwa wanyu munzi neza kabandi kubasaba nyabona president wacu tumuhera karuru ukuntu turusha hano abana mu boxing tuzakora iminsi 15 mu mpere honorable excellency his excellency Robert Shaguranya Karuru nyabo tumuhe mu bwinshi kandi turinde kubasaba n'ikishije bugufi ngo nyabona Kisoro turusha kuguma turishira imisoro tukurishira abandi ubutara butagezweho Kagisoro district gusigara inyuma kandi ari twe dufite district nziza mu Uganda yose kubera twemera gusigara inyuma twemera kuba turisigara inyuma duhinduraho natwe tukayerekana ngo natwe twahinduyeho turarushe tuguma turishira umusoro buri kugiye kugura umuntu
ukwishyura umusoro ukwishyura ku muntu usanzwe ukishyura umusoro uri kwishyura abandi izindi district ukareba nka Kabare bafite ubutare bugezweho bakagira imihanda myiza mwewe kuki muba murasigara inyuma koko ndi kubasaba muntorere His Excellency Robert Kyagulanyi kandi murinde dufite impano yo twenda guha His Excellency Bobi Wine kugira ngo duhigire wa muntu cyane